Siyanibingelela nonke balaleli, babukeli nonke emakhaya egameni elihle lomfundisi uJesu Kristu waseNazaretha. Siphinde futhi sinamukele kule channel Theocracy Networking Embassy. Siyambonga uJesu kakhulu ngazo zonke imfundiso inkosi esambulela zona kulezi insuku zokugcina. Siyabonga kakhulu kubo bonke abasizakalayo nabazonquma kahle bathatha izinqumo zokukhonza uNkulunkulu ophilayo, basaba uNkulunkulu ophilayo. Impilo yabo ithokozisa uNkulunkulu uJesu angakabuyi, balungele futhi ukubuya kaJesu. Bathole inkululeko. Lithi izwi lenkosi iqiniso siyakulazi, ma inkosi isikhulula eyiqiniso soba ngabakhulekile impela. Siyabonga kakhulu kukho bonke egameni kaJesu. Namhlanje ke sinomzalwane osihambele, umzalwane wethu sizomnikeza ithuba ukuthi abingelele, azisho igama ukuthi ubani, uvelaphi, aphinde futhi ke asichazele ukuthi ke yini asiphathele yona kule channel. Singababukeli nabalandeli nabafundi benkosi uJesu Kristu kwi-Theocracy Networking Embassy. Amen. Siyakubingelela mzalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Yeah. Ngiyabingelela abazalwane emakhaya nababukeli bonke egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Igama lami nguNosipho engaliqanjwa ilo mzalwane la eduze kwami. Elinye uthandeka ngingwakaSibiya Sibongo. NgingwakaSibiya Yesi. Lo mzalwane la eduze kwami, ubaba wami lo, umngane wami lona, ube ubhuti wami ngesinye isikhathi, ubhuti wami omdala, my best friend. So mina nguNosipho Thandeka, indodakazi yakhe endala egameni likaJesu. Ngiyajabula ukuba khona namhlanje okokuqala ngqa ka-Theocracy Networking Embassy. Kuyintokozo ukuba khona namhlanje egameni likaJesu. Amen. Amen. Okay-ke kuthiwa-ke angisho ukuthi ngizana namhlanje. Ngingakhuluma ngesihloko esithi ngizokhuluma ngesihloko esithi mhlawumbe manganika isihloko indaba yami. Okay, kancane-ke cela sishaye upause ukuthi ngicela umzalwane ekhaya a-press you like, yabona, press you like lapho, like button. Uthi subscribe uma ungazi subscribe kwi-channel. Bese drop i-comment noma ungathi hallelujah, just drop a comment. Ngicela ukunikeza 2 seconds wenze kanjalo egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngiyathemba usulaykhile-ke mzalwane egameni likaJesu. Okay-ke isihloko engifisa ukukhuluma ngaso namhlanje. Okay, why senze lezi zinto? Drop a comment, like khona nabazane bethu abadala, ogogo bethu la nomkhulu bethu, senzela ukuthi uYouTube ukwazi ukuyiqhubezela nakwabanye abazalwane, umyalezo uhambe, indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu zihambe. Sisayisebenzisa izinto ze-technology ezasemhlabeni ngoba kulesikhathi I believe la uJesu khona mangabe sesilungisa siyibandla senama-persecution, uthola ukuthi asisakhoni nokusebenzisa izinto kuthiwa ama-cellphone. So siyisebenzisa kodwa kufanele sigxile kuzo, sibe attached, kodwa ngokusizwa inkosi sikwazi ukuthi ngelilanga siphile nje kwesinye isikhathi, kwesinye isizini zingekho lezi zinto okuthiwa amafoni nama-technology, but okwamanje-ke sikusebenzise kanjalo. Alibonge igama likaJesu. Hallelujah. Amen. Okay-ke namhlanje ngingafisa ukukhuluma ngendaba ethi bazalwane, kuyinto enjani nje ukuba ingane yomholi, ingane yesithunywa, ingane ka-messenger, cause lo mzalwane la eduze kwami messenger, umzalwane wangizala ngafika emhlabeni, waphinda futhi uNkulunkulu asebenzisa yena ukuthi ngikholwe, ngidele konke, ngifunde indlela yokukholwa. So kuze kube manje ngineminyaka ewu-30 ngimazi lo mzalwane. Sengimaze for iminyaka ewu-30 egameni likaJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngaye. So-ke lo mzalwane-ke uyisithunywa sikaNkulunkulu, uyisithunywa sikaNkulunkulu, uyisisebenzi. So ngizoxoxa ngento ethi kuyinto enjani ukuba ingane yomzalwane lo as i-firstborn.
Bakhona-ke nama-siblings ami amanye amaningi sibawu-8 sisonke. Akhona amanye ama-siblings ngesikhathi esifanele nje siyakholwa ukuthi uNkulunkulu nizowabona kodwa kwamanje nisazobona lena kuphela. So-ke siyambonga uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu. Ngicela ukuqala nje ngizwi bazalwane ngifunde izwi elilaphaya ku-Colossians chapter number 3 ngifunde uverse number 20. Inkulumo yami ngicabanga ukuthi izogxila khona egameni likaJesu la okufundeka khona kanje. Ngicela umzalwane ekhaya afunde noma ngaliphi ibhayibheli akalivulile, ngizofunda ngambili lapha phambi kwami engilivulile okufundeka khona kanje. Kuthi children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. So lithi izwi kaNkulunkulu la umpostoli uthi mayiqala lapha ku-chapter ku-verse 18 akhulume ngamakhosikazi ukuthi awathobele abayeni, khuluma ngabayeni ukuthi abathanda amakhosikazi, angabihashi amakhosikazi abo. Then bese fika la verse 20-ke mina la engizokhuluma khona la engena khona la kuthiwa khona bantwana lalelani abazali benu kukho konke ngokuba lokhu kuyayithokozisa inkosi, kuyamthokozisa uNkulunkulu. Aliqedi-ke lapho lithi ku-verse 21, nani boyise ningabathuthelisi abantwana benu, lest they be discouraged. Kodwa-ke angikho namhla, angikho lapho mina la engikhona kakhulu ila verse 20 la okukhulunywa khona ngabantwana. Kunento engeke nginothise ukuthi it happens ukuthi iyaba khona i-challenge ukuthi mangabe umuntu ebizwe uNkulunkulu, eyisebenzisa kaNkulunkulu, eyincika kaNkulunkulu noma umzalwane, iyaba khona le challenge yokuthi abantwana bakhe baphumele eceleni. So namhlanje nje ngithanda ukukhuluma nabantwana kakhulu, abantwana babazalwane, abantwana babazalwane, abantwana bey'ngceku, abantwana bey'sebenzi zenkosi, abantwana abantwana babazalwane nje in general, ukuthi lithini izwi kaNkulunkulu kithi singabantwana babazalwane. Ngoba lento yokulalela ahlukene kawu-2 before ngikhulume ngokulalela kwabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba la makuthiwa abantwana lalelani abazali benu enkosini, umpostoli ukhuluma nama-families abantwana bakaNkulunkulu bonke, abazali bakholwa. So there is why ekhipha le instruction ethi bantwana lalelani kukho konke, lalelani abazali benu kukho konke, cause kubalulekile ukwazi ukuthi kwakukhulunywa nobani, cause umntwana angezwa lesi scripture bese banento ethi ufuna ukulalela abazali bakhe kuyo yonke into, kanti abazali uthola ukuthi abakakholwa. Uthola ukuthi kuyenzeka emakhaya ukuthi umntwana uyakholwa, yena yedwa ukholwayo, abazali abakakholwa. Leyo case ihlukile. Umntwana kumele abalalele abazali noma ngabe abakholwa, abalalele nokho akakwazi ukuthi abalalele kukho konke ngesizathu sokuthi njengoba kukhishwa le command ukuthi bantwana lalelani abazali benu kukho konke, la kukhulunywa nabazali nabo abalalela uNkulunkulu. Abazali bathobela uNkulunkulu, balalela uNkulunkulu, nama-families noma nabantwana babo bazobafundisa lokhu, ukulalela uNkulunkulu. So umzali akufanele abe nento yokugcizelela into ethi umntwana akamlalele uma yena umzali engakamlaleli naye uNkulunkulu, cause lento iqala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umzali wethu sonke. So umzali wami naye unomzali, unobaba, ubaba uNkulunkulu. So kumele yena kuqala alalele uNkulunkulu. Amen. Then umzali wami, ubaba wami, uma wami, mangabe yena isemlalela uNkulunkulu, nami ngiyaphoqeleka ukumlalela umzali. But uma engamlaleli umzali, ubaba wami, angeke ngikhone ukumlalela kukho konke. Ngizomlalela kokuhle kongamxabanisa uNkulunkulu. But uma umzali yena ethatha i-decision yokuthi akafuna ukulalela uNkulunkulu, impilo yakhe ayimlalela uNkulunkulu, angikwazi-ke mina ukumlalela kukho konke because naye akamlalelile umzali omkhulu okuwubaba wethu uNkulunkulu. So-ke abazali kumele nabo baqale balalele uNkulunkulu. Then-ke thina uma sesingabantwana bakaNkulunkulu, nathi sesingabantwana babo, siyaphoqeleka ukubalalela kukho konke. Uma sifuna ukuthokozisa uNkulunkulu, simele ukuba sokuthokozisa uNkulunkulu ngokuthi silalele bona.
iyenzeka-ke into uthola ukuthi umzali uyakholwa noma useyakholwa, but unfortunately akamlali uNkulunkulu because ukwamukela uJesu akuphelele ukulala uNkulunkulu ukuthi umuntu amukele uJesu. But right now uNkulunkulu umbulile ukuthi siyibandla likaNkulunkulu simele ukuhlanjululwa singcweliswe siphume ey'ntweni uNkulunkulu ezingamthokozisi. Amen. So if umzali yena engafuni ukuhambisana, lithi iBhayibheli encwadini maseGalathiya lithi we must walk by the Spirit, kumele sihambe, we must be in step. Khona ivesi elisho njalo lapha kuGalatians chapter 5, if I'm not mistaken, lapha ku-verse 18, verse 22, yes. Lithi we must be in step with the Holy Spirit. Isho ukuthini lento? Mangenza isibonelo lapha ka-Israel, ngesikhathi u-Israel uphuma eGibhithe uya ezweni lesethembiso, into eyenzeka laphayana besendleleni uNkulunkulu wayebahola esebenzisa ifu emini kwakuba insika yefu, kube insika yefu, ebusuku kube insika yomlilo. So kwakungathi cloud during the day makusasemini, mase kusebusuku kube ngathi kwakuba i-pillar of fire. So uNkulunkulu wayesebenzisa kanjani lelofu leyo phila noma leyo nsika? Wayesebenzisa ukuthi mayesekhuluma nabantwana bakhe ukuthi manje sekuyisikhathi babesuka from kwenye indawo baye kwenye indawo, from place to place, basuke la baye la, basuke la baye la, ukuze baze bafinyelele eKhenani. So uNkulunkulu wayesebenza ngefu ukuthi okay manje-ke sesiyamuva, ngoba uthola ukuthi sometimes babemuva mabefika endaweni ethile, mhlawumbe bahlala inyanga yodwa, mhlawumbe bahlala iviki elodwa, mhlawumbe bahlala usuku olulodwa, okunye bahlala mhlawumbe unyaka. Malingakasuki ifu kwakubiza ukuthi nabo bami. Once laqala insika iyasuka yanyakaza, sekuyisikhathi sokuthi nabo sebeyanyakaza. So-ke noma ngabe isuke bengakalindeli but nabo sekuyabaphoqa ukuthi bamuve. So right now uNkulunkulu uhlambulula ibandla lakho, uyalihlanza, and uNkulunkulu usebenzisa umoya ongcwele. Uyazambula ukuthi yini akafuna ukuthi siphume kuyo, yini afuna siyeke, yini afuna ukuthi sidele, yini afuna ukuthi sihlambulule kuyo. So uma ngabe ifu linyakaza, kuthiwa ibandla likaNkulunkulu mhlambe sike saphila sibuka ama-TV, sibuka ama-worldly programs kuma-TV, secular entertainment, sibuka izinto ey'ngakholwa, sibuka ama-generation, sike saphila senza lokho kodwa futhi singabantu bakaNkulunkulu. But right now njengamanje ifu umoya ongcwele kaNkulunkulu uyasisusa kulezo zinto, uyasihlambulula. Yes. Uma kuwukuthi besingakayiboni lezi zinto esikhuluma ngazo, siyacela sivakashele iKwadatho Media. Mhlawumbe umzalwane oqala nje ukubona umzalwane kuthiwa ungakusibiya ngale video, nokubona uNosipho Sibiya lo othandeka Sibiya, uNosipho uthandeka Sibiya, mhlawumbe uyaqala ukubabona, akazi ukuthi sikhuluma ngani. Siyacela ukuthi avakashele kaKwadatho Media, khona ama-videos, noma athi nje lapha ku-YouTube athi thandeka Sibiya kuzovela, noma athi Kwadatho Media kuzovela ama-videos azovela, ukuze mhlawumbe umzalwane azi ukuthi sikhuluma ngani. uNkulunkulu njengamanje usikhipha ezintweni zezwe kwi-world system, usiphelelisa kwi-God's kingdom system, embusweni kaNkulunkulu ukuthi siphelele kuwo. So-ke kunezinto-ke sesiyikhulumile, ezinye izinto esiyithintayo la sezi-repetition yezinye izinto esesiyikhulumile. So siya-advise abazalwane bavakashele amanye ama-videos a-previous ukuze babe-updated. So uNkulunkulu sike saphila mhlawumbe sikuma-medical aids, sihambe iy'bhedlela, siphuze ama-discipline, sithi singabantwana bakaNkulunkulu. But njengamanje uNkulunkulu uyalihlambulula ibandla lakhe, uyalihlanza, uyasingcwelisa, uyasihlambulula. Sike saphila sikwi-worldly education, sisemfundweni yalelizwe. But manje uNkulunkulu uyasihlambulula, uyasikhipha kulezo zinto lezo. Sike saphila singahlukanisile, sisezweni siphinde sibe sembusweni kaNkulunkulu. But njengamanje uNkulunkulu ufuna sibe 100% siphelele embusweni wakhe. So-ke sikulento yokuthi bantwana lelana abazalweni enkosini kukho konke. Yes. Sikulento ethi uNkulunkulu uma ekhuluma bekubiza ukuthi ama-families kuba wona ekuthaya abazali bezwe, then thina as abantwana bese siyalandela. But kuyenzeka uthola ukuthi umzali akafuni ukuzwa noma akayezwa noma uyathalelisa, bese kuba ingane ezoqala. So-ke kuleyo case uma umzali yena engakathathi isinqumo sokulalela uNkulunkulu, awuphoqelekile, awubophezelekile kwi-command uma uwumntwana ukuthi umlalele kukho konke, cause naye akamlaleli umzali kukho konke uNkulunkulu. Uma wena uthatha isinqumo sokuthi okay ngiyabona manje ukuthi uNkulunkulu ubekekile enhlizweni yami ukuthi mele ngiyeke ukubukela i-TV, mele ngiyeke
ukuhamba ibhedlela, kumele ngiyeke imfundo yaleli zwe engakholwa, kumele ngiyeke imisebenzi yaleli zwe engakholwa. Ekubeni umzali nakakuboni lokho ukuthi uNkulunkulu ufunani kulesi sizini kulesi sikhathi. You are not obligated. Awuphoqelekile ukumlalela kukho konke ngenxa yokuthi nawe umzali angamlalela uNkulunkulu kukho konke. So wena uzolalela uNkulunkulu ngqo. Lento bekufanele ibe yi-chain. Kube uNkulunkulu, kube uNkulunkulu, kube umzali, kube umntwana. But umzali lama ethatha ikhuma engafuni eyibreaker le chain engafuni lalela uNkulunkulu. Wena uwumntwana usuphoqeleka ukulalela uNkulunkulu ngqo because umzali nakayimisele ngokulalela uNkulunkulu. Yeah. So sikhulumela into ethi ke ngoba uthola let's say umama yasindiswa ekhaya bese kuthiwa hayi thoba ugaya utshwala let's say umkhwena akho. Umama ayekho akaphoqelekile ukulalela kukho konke because indoda bekufanele indoda ilalela uNkulunkulu. Kufanele uNkulunkulu, indoda, unkosikazi, abantwana. So ke uma unkosikazi yena esenobudlelwano obuhle noNkulunkulu umnyene engekho lapho akaphoqelekile ukumlalela kukho konke ngoba uzoxabana noNkulunkulu. Amen. So ke abayikhosikazi ayathoba thobela abayeni. Provided nomyeni uthobile kuNkulunkulu. But if umyeni engathobile kuNkulunkulu akakwazi unkosikazi ukuthoba kukho konke, uzothoba ey'ntweni engenasona nezi-right. But ey'ntweni mayethi akagaya utshwala kuzoba umsebenzi kuhlatshelwa amadlozi akagaya utshwala. Akakwazi ukuthoba lithi iBhayibheli ku-Isaiah chapter 5 lithi maye kubo abamikisa iwayini balixubanise bamixe abama-champion ekumixeni iwayini. So awukwazi ukuba yi-champion ekuxubaneni notshwala into edalisa abantu ithi uNkulunkulu mthosi uNkulunkulu idanga elidla ifa lomuso kaNkulunkulu. So awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu ngayo utshwala ukuxubanisa otshwala baze bancoma ukuthi hey mnandi utshwala ugayo masibani bani. Awukwazi ukuthobela leyo nto ngenxa yokuthi umyeni nakathobile uNkulunkulu. Isaiah chapter 5. Amen. Isaiah chapter 5. Yeah. So le chain le bekufanele ingabreakwa. Bekufanele ingabreakwa, kufanele kube uNkulunkulu, kube indoda umyeni, kube unkosikazi, kube abantwana. Bonke labantu balalela uNkulunkulu oyinhloko. uNkulunkulu Kristu Jesu. Kube ukuthi nje le chain. But decide ukuthi akafuni lalela uNkulunkulu. Unfortunately uzolahlekelwa ama-benefits okulalelwa kuyo yonke into because yena akalaleli yena himself. Yena akalaleli kuNkulunkulu kuyo yonke into. So uzolahlekelwa ama-benefits okulalelwa because yena umzali akafuni ukulalela uNkulunkulu. But if abobaba bezobuyela ekulaleleni uNkulunkulu 100%, omama bathobela abayeni, abantwana bebezoba obligated, bebekuzoba phoqa ukuthi nabo silalela uNkulunkulu. But if abazali nabo besayibukela ama-generation, beyibukela uzalo, beyibukela iGomora, ayike nabo basalalela izwe, basalela usathane, basathunjwe umubi, bethanda iy'thixo zetifiketi, besagijima nepolitiki kuleli izwe, besagijima nama-sports, ama-Olympics, izinto ey'satanic, besa-celebrate ama-birthdays. Then ngenxa yokuthi abamleli zonke lezo zinto ziyithixo, bese-celebrate o-Valentine, sikuFebruary, abantu abangakholwa bathi inyanga yothando. Thina usuku nosuku nje usuku lothando because uNkulunkulu wethu uwuthando. Alukho usuku oluspecial ukuthi namhlanje uthando. No. uNkulunkulu nje simthanda every day. Abazali bethu sibathanda every day. Abashadile bathanda amakhosikazi abo nabanye bathanda abayeni babo every day. Akukho ukuthi namhlanje ngoba uFebruary usuku lwethixo. No. Uthando thina sipractice every day embusweni kaNkulunkulu. Amen. Lokhu kokuthi namhlanje 14 February into yabahedeni, into yabantu abangakholwa, into kaSathane, into yamadimoni. So abazali mabesa-celebrate lezo zinto, then nabantwana bazoba namadimoni vele ngenxa yokuthi nabazali basabambeke into zamadimoni. So lento yokulalela umzali kumele iqale kumzali alalela uNkulunkulu. Then ke kuzokwenzeka ukuthi nomntwana uzomlalela umzali. Akube ukuthi umntwana nje uyayidlebelendekele nxa ukuthi akasizakali, usazosizakala, uyena wenqumela ukungalaleli, but kube ukuthi nomzali naye ufaithful ekumlaleleni uNkulunkulu. Because kungakhalwa ngabantwana ukuthi abantwana balaleli, kanti umoya wokungalaleli uqale phezulu kuyinhloko. Yazi lento ifana nani? Ifana nokuthi lapha emabandleni kukhalwe ukuthi ingane enofebe, ingane enenkanuko, kanti usola ukuthi inkanuko iqala phezulu. Umholi ufike washada, wadivorce, washada nomunye unkosikazi. Lithi iBhayibheli ukuphinga lokho.
So uthola ukuthi iy'nkanuko ziqala phezulu kumholi vele ne-congregation nebandla nabazalwane nabo uthola ukuthi bazoba ney'nkanuko ngenxa yokuthi iy'nkanuko y'qale phezulu aphinde adivorce aphinde ashade omunye aphinde adivorce aphinde ashade uphinga lokho. So akwazi ukuthi bangaphila ubungcwele abantwana kodwa umuntu ome phambi kwabo everyday usesonweni. Okay-ke sila kubantwana sizokhuluma ngazo zabantwana asikhulumi ngento zabantu abadala sizokhuluma ngabantwana kaJesu. Ngisho ngathi lo bhuti lo noma lo mzalwane la eduze kwami sengimazi iminyaka ewu-30 shuthi emhlabeni inyanga esegiphile iwu-30 ngoba sengimazi iminyaka ewu-30 lo baba la eduze kwami. So ngizokhuluma ngento zey'ngane ngoba mina ngiyingane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane egameni kaJesu kuyintokozo. How ngisho sesihleka usawupress u-like button, please press the like button egameni kaJesu. Ngithemba nambona ubhuti ukuthi ufana nami egameni kaJesu ufuze mina kadlali vice versa. Okay-ke asiqhubekeni-ke bazalwane egameni likaJesu. So-ke masingabantwana-ke sizokhuluma ngabantwana ngoba mina ngumntwana ngithi yabo. So-ke lithi-ke izwi likaNkulunkulu bantwana nina nabazali benu kukho konke. So-ke bazalwane masingabantwana-ke singabantwana babaholi uNkulunkulu kuyamthokozisa ukulalela abazali ngoba uNkulunkulu uthi asibalele kuyi-command ukulalela abazali. Kufanele uNkulunkulu uma esiza umzali kunento eyenzeka ngo-2010 ubaba wami lo obawusuke ubaba messenger ubaba Phevis Biya wayehleze engitshela ukuthi uNkulunkulu phambili then education ngo-2010 unyaka usaqala 2010 kuyale ku-2009 ngemuva kwakuyisifundiso sakhe leso ukuthi uNkulunkulu kuqala then-ke i-education wayengifundisa nje lokho kangangokuthi ngithe mangikhula yabo mina ukuba ngidila wonke I was gonna be a career woman lo muntu o-devoted nje kwi-career yakhe because I loved education. But kuthe uNkulunkulu mayezambula kubaba wami noma wami uthe mayezambula kubo ukuthi lezi zinto education ithi satanic demonic singabantwana kaNkulunkulu simele ukuphuma kuyo sine-education ethi embusweni kaNkulunkulu. Kwathi mayephenduka-ke kwabiza ukuthi aphenduka ngithi mina ngifundisa ukuthi uNkulunkulu qala then education. So kwabiza ukuthi mayephenduka umngani wami lo kwabiza ukuthi mayephenduka angihlalise phansi ukuthi okay lento ade ngifundisa yona wena noma ayinjalo lento ade ngifundisa yona nje i-wrong ukuthi uNkulunkulu qala then education yezwe. It's only God. uNkulunkulu kuphela uNkulunkulu khona education asembusweni uNkulunkulu khona i-healthy ngangikwi-medical aid ubaba wayesebenza la Department of Agriculture ubaba wami wayengumthakathi before adele konke wayengumthakathi ngoba wayethakatha ethakatha ukudla ewumlimi. Why ngithiwe umthakathi because wayesebenza la Department of Agriculture etshala esebenzisa ama-chemicals ethakatha ukudla i-sorcery lento yokufaka ama-chemicals food processing leyo nto leyo it's sorceries of Babylon. Igama elithi sorcery lase-interpretwa kwathiwa pharmakia pharmacy la kuphuma khona lento ukuthi se-chemist se-pharmacy then ngezulu ubuthakathi. So umngani wami lo wayesebenza lo msebenzi esithakathela ukudla esithakathela amaklabishi futhi nasekhaya sikhuleke ekhaya sikhule nje ithanda into farming because umngani wami ukhule uba umgoma wakhe ugogo wami uMasibisi ukhule umuntu olimayo kakhulu ugogo wami so wabafundisa kanjalo before afundele imfundo kaSathane umngani wami because wahamba wayofunda ecollege wafundela ukuthakatha efundela ukuthakatha ukudla efundela i-agriculture before athwele leyo mfundo ugogo wami wayemkhulise ngokulima so ukulima nje has been his passion ever since but mayeseyofunda yayisiba corrupted ngokuthi usazi nama-chemicals ukuthi kuthakathwa kanjani ukudla ne-animal farming wayeyenza my friend lo. So kwathi kubaba wami mayesesizakala-ke okay bengixoxa ukuthi ngaleso sikhathi ngangikwi-medical aid even though angakaze ngisebenzisa angasuki umuntu ogulayo nje ngangihlaselwa ikhanda kuphela ngisamncane
Asiwangazi kubiza ukuthi ngize ngiye esibhedlela. So sasima medical aid. Then mayisathatha isinqumo sokudela konke siphuma kuzo zonke lezo zinto lezo. Thina singabantwana izwi kaNkulunkulu lithi asilalele. Umzali umelele uNkulunkulu simele umlaleli. Nayi ingqikithi nje inkulumo ilapho. Amen. Ukuthi ukuba ingane yomholi, ukuba ingane yomzalwane. Uma ngabe umzalwane you can share this to ingane yomfundisi wakho, share this ingane incebo, share this ingane yomunye umzalwane. Mhlambe kungaba khona ukutshalekayo uNkulunkulu awenza umusa because ikhona i-challenge ukuthi singane zabaholi singafuni ukulela uNkulunkulu. Kuze kuthiwa umfundisi akamzali umfundisi, izwi lasho njalo. Izwi lisho njalo. Uyamzala nje umuntu esizakele azala umzalwane nje usizakele. Kuyenzeka uNkulunkulu senzele umusa egameni likaJesu. Amen. Okay, uNkulunkulu senzele umusa ukuthi lento nje yokukholwa basenzele umusa. Siyambonga uNkulunkulu sasizakala and siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi nabangakasizakali basizakale. Hallelujah. Ndikhona enhlizweni yami lento ukuthi ngathi singake sixoxe siyingane zezinceke, siyingane zabaholi, siyingane zabazalwane. Ukuthi kubaleke ngani ukumlalela umzali. Kubaleke ngani ukulalela umzali emomntwana uNkulunkulu mayelele uNkulunkulu because kuyipain ukubona umzali elalela uNkulunkulu kodwa ingayimisele ngolalela uNkulunkulu. So ukuze ngingabindi le video ngicabanga ukuthi sengasemaphethelweni yokuthi wadela konke kubaba. Okay, ngiyabonga ukukhumbuza. Wadela konke kubaba, waphuma ku-world system and then wangibiza waxoxa nami. And then uNkulunkulu wayengenzela umusa ngokuthi-ke mina ngangizazi ukuthi ngesikhathi ngisekwi-world system ngisesezweni ngangibona ukuthi angikulungele ukubuya kaJesu. Mina ngangithanda ukumlalela wabazali ngokuphelele. But ngisakwi-world system ngangihluleka ukubalalela because i-world system nje inamadimoni akhona. Ngangifisa ukubalalela abazali including uma ukhona njalo uma ngosami ukhona samuye nje la egcekeni. Mhlambe sometimes ugcina inkosi sizombona naye la kaTheocras ukuthi uyangazwani-ke necamera kodwa ngiyakholwa uzojwayela. So benoma baphuma-ke ezweni baphuma ku-world system and then bahlala nami phansi mina wayesikhulile enganeni zasekhaya ngaleso sikhathi. Ngangifisa ukubalalela abazali. Mawufisa ukuza ufanele bami kuphela ngicela uthi Thandeka Sibiya uye kaKwata Tomato uzobona umfazi ophelele ukuthi ngangiyingane ehluphayo. Before ngisizakale ngangiyingane ehluphayo. Ngaqale ngahlupha. So ngiyayazi le season yokuhlupha uma ingane yomholi, uma ingane yomzalwane. uNkulunkulu wangisiza kuyo. So ngiyacela uvakashele iKwata Tomato. Uzozo ama details ukuthi ngangiyingane engezwe kanjani ngaleso sikhathi. But kwathi uNkulunkulu mase bakhipha ku-world system. Then nami ngase ngathatha isinqumo sokuthi into eyinhlupho ukuthi ngangazi ukuthi angikho ready for ukubuya kaJesu. So ngangihlezi ngihlushwa lento ukuthi uJesu mayengabuya angikho ready. Mangafika ukufa because ukufa fikela noma umncane. So ngihlushwa lento ngoba ngangilazi iqiniso ukuthi mangafika ukufa angikho ready for ukubuya kaJesu. So kwathi uNkulunkulu membulela message enhlizweni yami kwaba nepeace ukukulalela lokhu uNkulunkulu akhuluma ngabazali. Ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi na into ezongisiza ngoba bengizama ukuphila ubungcwele ngamandla ami ngendlela yami. Nangendlela lejwayelekile ukuthi ifunda. Awusindisiwe kodwa. Ngangisindisiwe kodwa ngangihlule ukuphila ubungcwele ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. So kwathi makufika le message ukuthi asizidele siphume ku-world system sidele konke. Then iyona eyangikhulula ngakwazi ukuthi ngiqashule. Ngikwazi ukuthi ngikhululeke. Ngiphelele embusweni kaNkulunkulu. So ngasizwa yilokho, ngasizwa ukuthi uNkulunkulu angibule message ukuthi asizidele, sidele konke. Then ke ngathi mangidela konke ngakwazi uNkulunkulu wangisiza. So I know what it's like ukuba ingane engalaleli yomzalwane noma yomholi. Kodwa futhi ngiyayazi intokozo yokuba ingane elalelayo. Kunepeace, kunejoy. So ke bantwana uma umntwana omholi ngiyacela uyithandazele into uNkulunkulu ngisize ngimlalele umzalwane. Mayilalela uNkulunkulu ngimlalele umzalwane ngoba ngelinye ilanga uzoyizwa ijoy ephelele mase sifika ekhaya nomqhele ukuba ingane elalelayo ngoba njengoba uNkulunkulu othe bantwana lalela abazali benu. So ke uma umntwana uNkulunkulu okhiphela umyalo ukuthi asimlalele umzali. Ukhona amanye ama details mawufisa mhlamba ama details ucomment lapho ku-comment section ngiyacela ukuthi sicela buye undodakazi azosixoxela ngabanzi. Ukhona ufakazi omningi ukuthi imaphi ama test abe test obedience kumina as umntwana
ukuthi ngilalela abazali because even sengisindisiwe sengidele wonke akhona ama-test ake abakhona angihlasela ukuthi ngingabi ingane obedient. Sengingaba u-part 2 uma ufuna u-part 2 please upress u-like udrop i-comment ukuthi kwakwenzakalani ngihlaselwa ukungalaleli ngifisa ukungalaleli yini futhi iyangisiza ukuthi ngiqhubeke ngilalela ngoba lento yokulalela ayikho lula. Ukulalela uNkulunkulu ukulalela umzali akusiyinto elula but iyalwiswa kakhulu but uNkulunkulu uyasizana kuze kube manje. Alibonge igama likaJesu. Siyabonga mzalwane. Right, umbuzo uthi-ke angisiyona ingane yomzalwane osindisiwe, angisiyona ingane yomholi. Yes. Ngiyayizwa le ndaba. Mina-ke ngisizakala kanjani? Ngena kuphi? Ungathini kulo muntu lo? Okay, this is a very good question. Ngizogcizelela into engiqale ngayo ukuthi umzali mayingalaleli uNkulunkulu awuphoqelekile ukumlalela kukho konke. Okay, ake ngisho leyo ukuthi why ngithi kukho konke because umzali mayethi clean geza izitsha clean igceke leyo nto leyo noma ngabe uyakhona noma ungakhona uyalalelwa nje umzali when it comes to lezo zinto lezo. Mayethi hlonipha thanda abantu uyalalela umzali. Lokho nje mawusumntwana kaNkulunkulu yinto nje iphoqelekile ukuthi iBhayibheli asibe yisibonelo nangenhlanzeko. Kuyimpoqo nje umntwana kaNkulunkulu ube isibonelo nangenhlanzeko ube isibonelo nangemsebenzi emihle. So umzali uyalalelwa. Mayethi ekhaya kumele kushaye isikhathi sokuthi senisekhaya mhlambe uma kushaya u-6 nje angabikho umuntu ongaphandle. Well not unless phela mawucela enkonzweni ucelile wathoba ukuthi no ngiye enkonzweni ngiyacela. So imithetho enjalo engamxabanisi noNkulunkulu uyalalela umzali noma ngabe yakhona noma akakhona. Kodwa mase-ke engakholwa umzali umlalela kulokhu okuhle nokungasixabanisi noNkulunkulu. Mayethi hayi amadlozi la ekhaya sidlama amadlozi sifake iphandla asikwazi ukumlalela umzali mayisho kanjalo because uNkulunkulu akadalanga ukuthi uNkulunkulu Deuteronomy chapter 18 verse 9 izwi likaNkulunkulu ungadabulisi indodana nomndodakazi yakhe emlilweni ungayi kwababhulayo ungayi kwabanamadlozi kubalozikazana. Lithe iBhayibheli owenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. So uma usukhola awukwazi ukuthi wenze izinto ezisinengiso egameni ukuthi ungumfumulele umzali. So okay cela sifunde ngesiZulu levesi. Yeah, singakafiki ukufunda lelo vesi. Ngicela ukuqedela kahle umbuzo la ukuthi-ke nango-ke akasindisiwe umuntu. Akekho abasindisiwe. Yes. Uyasindiswa-ke manje. Obani abafuneka balalele yena. Usuchazile-ke kafushane ukuthi ekhaya akahloniphe. Yes. But usesindisiwe manje usembusweni kaNkulunkulu. Amen. Akanabo abantu abakholwayo. Lithini incwadi? Okay. Nkulunkulu? Yebo ngiyabuza. Lithi iBhayibheli uthi uJesu encwadini kaMark uthi uJesu lithi iBhayibheli uJesu wayefundisa ehleli nabantwana bakaNkulunkulu abafundi bakhe. Then ke into eyenzeka base kaqhamuka osisi bakhe biologically nobhuti bakhe noma wakhe ifamily biologically bambiza uJesu. uJesu uyaphendula bathi bamthumela bathi siyambiza uJesu. uJesu wabaphendula wathi mabethi oma wakho nobhuti bakho bakubiza wathi uJesu obani omama obani osisi bami obani ubhuti bami iy'hlobo zami eziyizila ababenza intando. So uma ngabe umuntu esephenduka esamukela uJesu esedelizwe nokwalo promote system uthola ifamily entsha. Ifamily entsha laba benza intando kaNkulunkulu ngoba uJesu osho njalo wathi abenza intando ibona abayihlobo eziyizwe. So ke uma ngabe umntwana ephenduka umntwana ophenduka amukela uJesu uNkulunkulu kupha abazali embusweni kaNkulunkulu. Uthola omama uthola obaba uthola osisi uthola ubhuti izona hlobo ezingqo lezo. Izona hlobo eziyizwe. So ke malithi iBhayibheli bantwana lalelana abazali beni enkosini. Ephesians chapter 6 ke loyo. Enkosini uNkulunkulu kupha abazali you ought to respect you umelo ukulalela uma umntwana umelo ukulalela abazali uNkulunkulu akuphe bona. Enkosini usisi wami uNoxolo bebengakasindiswa ekhaya lakhe but kwathi mayisindiswa amukela uJesu wathola abazali enkosini nabanye kosisi bami abalandelile ngikhotha uNoxolo ngoba uyena okade wabakhona. So bakhona nabanye osisi bami esinabo ekhaya abafundi bakhona obhuti bami esinabo ekhaya abafundi. So ke asebethola abazali. So uthi mawusukholwa uthola abazali
uNkulunkulu akuprovide ngabazali ubalalela kukho konke. In a way uNoxolo usewumamkhanyile useshadile, ngiyazi ukuthi bamgcina abaningi esawumuntu omusha silapha kaKwaDathomita manje usewumamkhanyile. Kuthiwa uNoxolo makufika isikhathi sokuthi fanele ashade umkhwenyana abazali aqala kubo, waqala kubazali enkosini like bezolalela bezomhlola lo bhuti lo, samhlola kuqala umfowethu ba4 ubhuti wami lapho ubabukhanyile. Saqale samhlola athi ngibaxoxela kancane, angimthandazela ngithi uNkulunkulu mayengaveli nje enkosini ngicela umxoshe empilweni kasisi wami ngoba asifisi isigebengu, bathi uNkulunkulu aveze ukuthi no wasihola ukuthi no umntwana kaNkulunkulu ugcina eshada nosisi wami because we prayed ukuthi uNkulunkulu nje asixoshelele ngoba sifuna igebengu. So-ke ngikulento ethi usisi Noxolo bazalwane, uNkulunkulu wamenzela umusa-ke athi mayisindiswa wathola abazali, then she respected abazali bakhe enkosini, wabahlonipha wabalalela abazali bakhe enkosini. So uNkulunkulu kupha abazali even though benayo beqhubeke ne-relationship abazali enyameni, kodwa abazali bebehamba phambili ukuthi when it comes to decisions, when it comes to into ethinta impilo yakhe yokukhona, indaba iqala kubazali bakhe enkosini ngoba uNkulunkulu uprovidana ngabazali. Then-ke kwaqambe nje kwayiwa kwifamily kakhe usisi Noxolo when it came to indaba zomshado, indaba iqale kubazali enkosini. Ayibonge igama likaJesu. So ngiyethemba ephendule umbuzo. Uvule iphi incwadi kambe eqaleni uqale ngayo ukhulumele phe kwayo? Kolose, kwabaseKolose chapter bani? chapter 3 verse number 20. Okay. Yes. Kolose chapter 3 verse number 20. Yebo. Sisho ukuthi bazalwane mhlawumbe ufuna ukuyikhumbuza usuzwile uthi ake ngibuyele emuva ngiyohlola kahle leli verse. Siyambonga uNkulunkulu. Amen. Le technology esisebenzisayo lana isesezingeni layo. Okay. So ke manje ke abanye bayakwazi ukuthi babhale amavesi abo lapha ezansi ulokhu uyikhumbuza. Thina siyambonga uNkulunkulu ukuthi imessage izwakala. Amen. Amen. All right. Deuteronomy chapter bani? Chapter 18 verse bani? 18 baba ufuna ukuthini konje? Lolo thina silivule. Oh, okay. Singavula uDeuteronomy. Bengise ngifuna ukuphinde ngifunda uKolose chapter 3. Oh. But uma usola Deuteronomy, asazi vula Deuteronomy chapter 6. Chapter 6. Chapter 6 verse 10 konje? Isikhathi sethu. Okay, ngenxa yesikhathi ke bazalwana ngivele ngilikhotha ukuthi lithini. Lithi chapter 6. Lithini konje verse 4. Ngifundeke. Yizwa Israel. Verse 4, Deuteronomy chapter 6 verse 4. Yizwa Israel, uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova munye. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. La mazwi engikuyala ngawo namuhla, ayakuba senhlizweni yakho. Ubafundisa impela wona abantwana bakho. Uwakhulume lapho uhlezi endlini, nalapho ulala, nalapho uvuka. Uyakuwabopha abe luphawu asandleni sakho, abe yisikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. So angingaqhubeki kakhulu but bengifuna ukuveza le verse 7 ethi abazali ababafundisi abantwana, bebafundise behamba endleleni, behlele endlini, behamba endleleni nalapho bevuka. Umzali ought to teach abantwana bakhe izwi likaNkulunkulu every day, every now and then. Umuntu maye umzali. Sikhulume kabanzi-ke ku-part 4 kweKwaDathomita ngaleyo ndaba leyo. Uzoyithola lapho. KwaDathomita part 4. Yep. Wothandeka noXolo. Okay-ke. Funda baseKolose manje. Siyaxolisa ngempukane ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, Jesus. KwabaseKolose chapter 4 lesiqale ngawo verse 20 sesiyavala-ke bazana egameni likaJesu. Ayibo. Chapter 3 verse 20. Ufunde kanje chapter 3. Kolose chapter 3 verse 20. Okay. Bantwana lalelani abazali benu ezintweni zonke ngokuba lokho kuyathandeka enkosini. Can you imagine nje uma umntwana wenza into ethandeka enkosini? uNkulunkulu yazi ukuthi uma wenza into ethandekayo, umzali uma wenza into ethandekayo kuyena, wenze njani? Uyajabula, abe nesmile. So noNkulunkulu yabo uyajabula. So-ke noNkulunkulu esezulwini uma senza into ethandekayo kuyena, uyajabula, abe nesmile. Can you imagine putting a smile on God's face? Can you imagine ngokuthi wenzeni, ngokuthi ulalele umzali enkosini?
please, my sisters, my brothers, uma unomzali okholwayo cela umlaleli umzali wakho kukho konke ngokuba kuthokozisa uNkulunkulu. Please bazali, cela simlalele uNkulunkulu cause kunzima ukuthi uma umntwana ulalela umzali mayengamlaleli noNkulunkulu. uNkulunkulu mayethi manje siyaphuma ezweni, umzali naye kodwa mhlambe bazozwa kahle abazali makhuluma umzali. Sibongile kakhulu bazalwane egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathemba ukuthi ke le nkulumo emnandi kangaka khona ezokwenza umehluko kuye maye eyibona uthando nje likaJesu Kristu lokuthi sizihlambulule sizingcwelise siphile impilo yobungcwele gelekeke, sithokozise sijabulise ubaba wethu osezulwini. Phezu kwakho konke uzenzela wena, wenzela ukuthi ukwazi ukuthi mawufika makufika isikhathi sokuthi udlule emhlabeni uhambe ezulwini. Wenzela ukuthi uJesu elanda ibandla uhambe nenkosi uJesu. Then ngenxa ukuthi wena uthokozisa ubaba uNkulunkulu. So ke siyacela ke bafowethu ukuthi ke niqhubeke nizihlambulula nizingcwelisa. uJesu ungcwele lithi izwi kaNkulunkulu masibe ngcwele. First Peter chapter 1 to verse 16 noma verse 15 ulapho nje. Ibani ngcwele nje kalokho enjani engcwele onjani ondizileyo. So ke siyambonga uNkulunkulu nale nkulumo emnandi kangaka kuba sibe ngcwele sihlambulule. Siyabonga kakhulu. Khona ufisa ukuvalelisa ngakho? Siyambonga uNkulunkulu bazali ukuthi nilalele kuze manje. Cela ushare nje ivideo. Khona ibutton lapho phansi elibhala ukuthi share. Just share it on your status. Share it with a friend. Share it with ingane yomzalwane. Share it with umzali. Please just share the message kaNkulunkulu uhamba umyalezo. Yabona noma sesismayela kahle kanje. Just share the video. Siyabonga bazali, siyabonga uNkulunkulu kube intokozo ukuthi nibe nathi. Siyabonga. If you would like to see more of ingane yabuSibi, just drop a comment down below. Egameni kaJesu. Amen. Ngoba uJesu uyasithanda. Amen. uKristu uyasithanda. Nathi siyamthanda. Amen. Ngothando lukaKristu. May God bless you. Amen. Ulike isisekugcineni video. Please like the video. Hallelujah. Okwani ukulike? Ukuze ivideo ihambe. Ihambe yephi? Iye kwabanye uYouTube. Ayihambe uma uyilikeile. Iyahamba kodwa ihamba more mayanda ama-likes. Sithi sayisebenzisa into zemhlabeni. Uthatha phi lokho? Sakuzwa khona la into zasemhlabeni. Basho njalo. Senzanda bazalwane. Amen.